Pamiarsa Pura Dadia Bingin Lingkungan Gede Kelurahan Sumbangan Kecamatan Kabupaten Karangasem pun ring tanggal siki Januari war sekali talipat likur sangkaning baya inucap pengempon memocol kantos penyatusan yute rupiah. Anutin gatre sani kepanggih ring lapangan kebakaran memargi sawetara galasiki tengai sani pinih ka pertama kepanggih oleh krama Igusti Ketut Sumerte sani kantun ngelaksanayang gotong royong ring silih tunggil paumahan krama ne. Nampenin baya punike Sumerte raris matur majang Igusti Nyoman Suarte antuk selantur nyani nguningayang majang Igusti Putu Suardana raris sinarengan memargi nuju pura dadia sanipun inucap. Risampun raw ring pura petugas damkar Karangasem mewah krama masih kian maut saha mademang api. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Karangasem Imade Agus Budiase Mausang, palinggih sanepun inggih punike wangunan pelinggih Meru Tumpang 3 raris nibenin pelinggih gedong susuhunan sanewentan ring sisi kelod. Ring sajoning pangupaya mademang api inucap katedunang dasan diri personel miwah petang unit armada damkar. Sangkaning kebakaran inucap pengempon dadia bingin subagan kekantenang memocol kirang langkung 300 juta rupiah. Eka Parananda Bali Pos Nguningayang.